Harsanna boina le chawna kara JP le Hailey Bieber te nupa ain siam phata tanga neu le biu nga lan dia ngei zon lai tang toa dei rei lo tura ngai an ne ma se Justin Bieber kumsom ni pakum mi le Hailey Bieber kumsom ni paruk te hian nupa kara chawna tam takom te chu harsa tak chungin an ma chon thluang zel Justin Bieber chuan thil tam takan saiduna ngai to dun la kan nga inge kan tum nia inge tlen kan tum ti te hi alangsar nupa in siam rang kan dua fatine na chung ko dom tak din ngai kan tum ru le bok ate nupa kop choi in ngai tak ni reng chu thil ol ai lo takania ru lama har satna ania tang phai chuan JB tan a har sa le zual kanuna hian thil tam tak ka tonga melung poimo te phunin khovel ka fanga thil tam tak ka mu ma se ka khua har ngoi thina engma ti peilawa ne ngoi nun kha atam thin result taka nun mana in le china duom tak nei ture ro chuan khoilai hmuna emo kal nge yangai ti ka re chiang emema el ruhana ba ka kanuna sirtam tak om man heiwang hian nun thar neya siam thar le na chang turin thei top ka chona sa le ani ati bok lockdown ma saber thlen ma hret khan rul lama har sanna anei chuan avu chaw view to a hem malam kum ni chung vel zet depression na satakin atlak boka wangin purposeful tur chu laklo takin adi top hiar ani JB chuan wani tlak takin Hailey hian kani nang anginin poma kan nei nu po khan tlak ban tam takala om renga elrunat na thlengin abang lo chuwang chuan keima lama tanga tran lak thar zel hi angai ne tina sai Hailey poina pasal ka ru zau tak puin hriat thiamna thui tak akal pui ngai fo thutlu na ka siam to ka von nge reng ngai hun rei tak tang toin ka mangaya beidong tur kanilo alaka hian ka beidong ngai lawang ati ve bok ka channel te milo view sa ka wang lam thu ka hrilchia milo en sakjel turin ka som boka che please subscribe and like and share